Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih nak aku sehat ki. Bisa din loko pengaruh masuk angin kak kapang pada ini mau pasak dino liok pada loko sini akan aku pakai ke pulang apa di foto gak pada kasih loko. Puangnya barak mangi dekat rokapang. Pak semaja engkau ada sosokku. Diung kamat darah, lebih nak siulang. Puangnya. Dengar kasih nataro rong rupak murah nama tu aku. Enggak apa kue. Enggak roh. Yang kempe tak tespek nama tu aku ke. Ada panang kapaki. Kacau cite loh pak. Siapa tak mangi dah tahu ngekak. Puangnya pak di patut leku. Kasih nah. Tetes sih. Kemangi dekat ke mana jatuh ngekak. Nyawa apa tu kesik nah. Gak betul sama ibu. Dia wajar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mati nak tuyak ke mata tampuk tongan nak. Harus kepada dia sosokku. Harus niseng. Tiga sudah sosok roh. Dia sosong, mai kita pedaki. Magus ku Salma. Matampun ada sosong. Sulah ni terlambat ku kasih nah. Ku ceramah tampu ya. Ku ceramah tampu dan ku anu semua ku merantau. Kenapa kak sulu pernah merantau ya? Lihat motor wane ke, dia mau ngerangi biasa. Dia lo boleh mau keduduk rako kak. Keduduk rako. Biasa tu bembek tu jadi keduduk rako matampu. Iku mana ku matampu Salma. 34 tampuri kak. Neko to milaka ikut digagalenge deh. Tapi bukti ni saya bitai. Ku cuma betul anakku ya. Yang pejen aku ni mak kami seding. Dia metu sih mati apa tampu ke kontrol tu. Wih lah semu sonsong 34 tampuri kau teniko. Bapakmu. Nol ke paji sama apa tampu ke Salma. Pumpung mata pun dia kena aku. Ya pumpung jamping aja aku. Terus saras ni. Kiki kemarak nah. Elo si utana. Pak lo ni lebih sih tahu tampuk nah dia itu kagak lo popo nah. Berak beli-beli metukan anak irodo. Berak dia metu nah tampuk ke sini anak irodo. Man ras kak tuduh. Sarase teh ko saras. Oh sarase. Nak betul ko boleh ke tuduh. Maji. Wasan nah elo kata ne ko na. Aga. Ada ni lo popo mu. Dah lebih ni sih tahu tampuk ko. Oma pakai mebe ko tampu bunga. Su celing aki. Digaga kamu ni saras digaga kamu ni tampung digaga. Weh, mbak saras berada di mana tampung kum beli-beli kayak pokok itu tajeng. Kau digaga pokok cecek kau tu ikut wajah si bampur kau tu ikut saling sulianu isong-song. Jadi kau digaga nakmu kesabarak ko, sabarak ko. Mereka tahu dia tu gak ma tampung ma belum pulang mata tahu dia tu gak kena kena. Dire ni seni maka dah pura pelau. Pak ada ngolek kulit tengah ngolisu. Anak ketemu merantau. Elok merantau mata tahu dia ni selisu. Iya royak lo malas sugireku. Perungkan bah mega hartaku ke dia poku. Pak poku tu mi banyak orang nak kesik nah. Juga lo terus kangen ditanu ke harta-hartaku. Menang tu ke mata pulau ni masa 2 tahun dia menakian nak. Seharusnya apa aku ni rodo macam ulen apa magolok ni anak nilainya dia magolok. Pada batu pepe dari 1 pepe anak nah. Tapi nemu pepe pak maple dia nasu. Si sekali kula samse ani sekna. Samse ani sek lukutan ni pak len kana anak jako ni se. Wih dia nak ling weh wang. Potong sedia pediku. Masa menit 2 kilo ni 2 tahun mata pu dia menakian. Wang. Jangan pada mu heran aku minta talek-talek cari-cari apa aku rumah jijir bola tu samsiani. Pak tok butuh. Minta talek-talek mana tuh wangi.
Waduh ngerah ke situ temen-temen ngerah menetuku dia pokoknya pagi lu terus kangen hartaku. Oh samsa di teko nak samsa ni. Oh, jadi aja kayak meko he, mak kita tari. Anu waktu samsa ni nak menetuku. Wadi muka dia temu sibuk ka tu. Dek, lo kan meko aja dek, masuk san kak bang. Lo tahu bisa dipadiku samsa ni. Dia muka kado lo nak. Mak gitu aja dek, mak ya tempat saya. Dia ceritakan dulu nak. Aku cerita aja. Masa datang sampu lo tu matampu nak. Biasa 10 ulang aja. Menetuku ke sini ni 2 tahun matampu dia pernah kiana. Cenderung dia kena lo malu ke sini hartaku kena nak kiana saras. Saya andra satu kalau tu pediku nak. Matam dia menakian. Dia bising ke sini. Bersini roye. Di mana bersilah deh nak. Dia mana bersih tu aja nek. Lo tahu sih pediku samsa ni. Cenderung dia roga aku mereka daruki kena lo malu ke nyapoku. Berat lagi. Dia mungkin keluar daruku. Arena badan pada. Dia mungkin keluar. Lebih kalau disunap lagi apa gitu dulu meru curhat ikut sama cepat dia pupum dari cerita. Dia memang kamu ikut dari curhat samsa ni. Kalau mau ada reta bola aku. Memang sedih apa di gua kasih dah. Ini keke kambing strong ye. Wangi. Lebih mau ikut dari curhat apa menantamu kesedih ikut. Oh saras ko kena Muka. Mati. Sudah menjanji kemana menjanji. Kalau malar tak aku kena masih kau mendekat ke jadi lalu. Ada kana. Sewadiku. Iku selalu malar tak aku kena janji nak Kota. Tak jadi ya deh. Urinu nak. Kalau minum tak pelanjut si teri. Sikat lo. Ini nafi. Ya, turun ni. Maksud dia masih kau nak pepe ke? Pepe kau ikut pepe ke? Gak tahu di kamar makan teater ini nak. Lagi makan ya. Iya. Aduh, apa dia betul ya? Lambai. Lampi. Iko runtu-runtu no jodoh pasang sono wica-wica de tutuga terala. Lepak adi belasan siani. Jina kapangu lepang, pak ko lepas sekanya pasti dilepas ka. Lo kebana belana lagi sumpah. Saras, aku beli barang. Loka. Mako. Mau kita taruh. Aku minta barang. Oh, loko. Baru mana sih? Tinggal mau alaro. Anu bobo. Cara mana nih tu? Lo mau ke malam mana ini deh? Yo, cara mana nih tu? Jadi loko maginya loko baca bak doi loko cicili. Sembarang mo. Nyamu betulnya aku patar mana baraku. Male baramro. Maga ko saras. Nuwasa lo mo lamana ngi. Jadi dona liso. Dah boleh beli barang. Mana beramu? Aku kuya sarai, aku lo sarai. Tampu ku lo sarai. Nampu pun mana jorok mana metu aku maka dah. Misal maka pu meta ukul tampu ku. Menengka. Tampu aga. Abi mang kelinga. Hindi pangkuang kelinga din dari tampu mo pau. Pidah bana awas. Sayi ku pidah aku matu. Pidah si matu ini sam pidah mana tu ya. ya. Awi lele pidah bana curhat bano. Si matu ke si majiku. Po de apa pidangi celele ku bangsa. Po de. Pidah nakati. Iya. Bisa ngomong rupo lo tampu ku. Mapale nanasa ko mo tuamo matampu. Iya nek puro pulau pak. Degar mo pidangi. Di, wapo nga sobo. sobo. Jami mambe si pami ko saras. Ya po mana si karo dito wede po mana si. Aji sompa. Naliwa na cerina inundo. Ay na cerina ka tapi. Aku mapa ko dito na cerina kala kay ku napungan bapak tampo ginapalele made. Namo mo tamu di ko. Namo to aku magalo. Palito na kan si raka de ngolekku. Namo pa mo to am ko siliwa na cerina imo. Na nalele ni cerita maka na matampo mo netuko.
Dia minum pidang aja ku na. Pak ko na dulu kan dulu toko tuh. Ali mana ni pele beraku dewa pidako pace dek tom beraku kuro dua pasam ni. Ali ni ali mana ni ro wajah bak ke ni. Dia ni magapung-apungan na tablo iye deh. Bakit betul mah bisnis? Ito melong pagalain re. Sara aku dulu sara elo, punya umur kain re. Jena pele. O kalau ke di sapa ji sompa, tegron be ji sompa nulembe no di dare na. Jadi mesti lo kesapa aja ku, lo kudu mana beram. Iya kaje ni wala. Mana? Wala ni katinya de pidang ji sompa. Wajah bak ke ni pada to ke tudu. Dia memang mesti nggak pernah ranga. Iyo tenan no. Tinggal tak apa baru deh kapung-kapungan no. Samsiani. Ada kah? Ada toh, mage lepak ka. Lepak bana. Kasih gosip na ye Pak Mas si Wita. Samseni. Liwak mato seru yang nyari gosip. Masih Pak Mato tapi itu udah nggak mesti di mesan codot tempe ta. Papa ada cindok na tambang. Iku nanya mau mana? Piko dia namanya meng saras dina tampu purna perlu tampu na. Ini majalo ni aji sompa. Mati itu nanti. Memang majalo aji sompo kena aku ya le nanti. Lo kaki beli pidang aji sompa. Nah kiri lo pidang ni sak. Mencalo saja sompa. Wah deh bakalan calakin nule na puji kipai di pidangi maka dia na tampu minetumu. Oh cocok ni nanti. Kemata pedik gorong guna tak mantai cepat peletu. Dipilih natomnya aji sompang kemapa keropak seandainya di dunia nyata. Purna buruk timu tak tahu. Jadi nanti. Cocok ni nanti. Meramat din raji sompa ko ya jalai kele. Cocok nih. Ya lebat nih dia uta jenge. Wadi matoni balas dendang ko di pidang aji sompa. Nulis teru soy. Tege lo kaji sompa. Melino di darat na pak ko yang apa ko di darat na nanti. Pak boleh kadi bola na di gagai. Iyo kan di darat na ko kele ye. Kedo no. Pokok namanya aga pilo mutaja lo kan dikati di pidang aji sompa pas sekeros teru di wir saloy. Mbak nanti pak ni sego. Angka di Cina ye. Mak kecil-kecil. Hemat buat to kok kasih nah. Nyamuk terus nah. Lumpal ko dia sapa. Tiga ko polis ba? Kalau kamu culik kere bulan kardila. Misa tiga mur dari pengaji mo na. Dari pangan sompa? Iya. Wow, kunoy. Wak bela. Weh di melok dua kali wak Cina aku mandar kali iki. Mangide kak. Ngideki. Iya, di melok dua kan nak. Lek, tapi matu lah kak doi tak. Gampang tuh mana kat kita lah. Terus sana. Lek kan. Ame makan matu doi. Aja meteng. Ayo negalian mak pengaji meteng. Lagi pelak deh. Katutu kok. Matu lu kak kendro. Lupa no. 1, 2, 3. Ada daftar ini nak karo dia me. Weh, lo kau buat kat sini dah. Capu tu ada putih pilih ladang. Macam dia tu dia peri-peri normal pak icuk purna mek mana. Di tagap pun nah. Iko magi semua mati nak. Iko pun capu tu daun rumah dunrung. Maka aku sepuluh kenal letih atau maga ko. Panggil. Agar itu hadita. Berarti kita ya baramate. Kamu udah sebah, nala ahli taki. Mima pada ini lo kini mai. Weh, dia tunggu biaka. Lo kamar biak tinggi banget ke. Dia lo sampai ini kalau mak kendo dia lo ya. Oh sebab agak semalam no di dere iko. Iko makan tu salma agak semalam no di dere Tener pangaji. Iya pengaji liok Cina aku mandar kali ke sini. Ambek Salma. Mereka tahu macam aku mandar kali kina. Tu kali siapa ni buat permanu cepu dua ni puru acara. Tege pengaji ada gak kata? Angka maku tanki ai he. Bawang. Ada gak buana tuh Mau mulu pula ada ikut Salma maga ko. Dia pesan menjawab di rumah hutan ko. Mundur darah kak ke sini. Menurut aku Salma nak. Iya. Siapa mana? Weh, lek bini si ulang. Pokoknya harus mujampang itu nak. Harus mujampang itu tampu bercengeng tampu Salma. Kalau menitut ku di lima kan 2 tahun masa tampu di lima kan betul ka tu. Aku mesti beli suni naik rola ko kali iki. Mbak sih bah. Jadi lo ko male ye. Lo ko main. Ya lo ko main. Betul nak Salma li suni he. Megelokan dengan untuk pakai mau andrungan kali iki. Hanya mudarat nanti sompa. Hai nanti darat nanti sampai masakan he. Dono tananya ane. He nanti ya tuh duno. Jangan mata dong bukan jam toko. Nanti aga tuh. Upata dulu mau kuasan milo toko. Di sini ada di sompa. Ya apa sih nak milutir Yo cocoknya. Taman apa leme uta dulu toko. Iya. Mas mulai pamamenya. Mi tahu kak sejak bilang ngaji sompa.
tahu kak pida langsung. Wita cicamu dari diasa lo no kenye de sapa aja sompa di dare na. Ini dendre lo memang kak tema aku ke denu Lo elo. kono mi apa pidang. Pida memang ngerti pak kuna lepak ki kus tu luar bagenu. Tenan samsia ni palepak ya anu si Cina kene kenye berjamaah. Kata gue salah aku naik Pak Lucu ama ko. Berarti apa tadi Ini mimi yang pakai metu ko. Ngaji kama ketene. Aku tadi nuku tuh di Batangan tuh seba. Kita tuh yang hinarti sel samsiani. Tes kalau lo kenarti. Pangaji, kati-kati nor pangaji. Tes ko selalu lo kenarti mas mau di daerah emai. Kalau tidak ki pangaji penting. Anu bidaka. Pangaji misalnya menetumu. Pur gerek na gugur kang Mbak tumi narti ko kenapa tali wali wa tengeng. Mas menetu na gugur kay kandungan narti. Demi ga pukul ko narti. Demi ga pukul ko pasi sa gugur kay kandungan narti. Narti cerita tutu ke sida. Dega ke cocok mo pala to sebenarnya bagemu. Betul tak cerita nga ka pangaji. Iya pidako. Isaras mo to. Ana seng. Naseng. Puro palo tampu ko. Hau di jamuna tuh. Harus saro pidang. Maden mo lepas sang aji. Kamu ko aji. Saras mo tulung menrik ure bagena. Imang gapung pun. Ko mina asal mate menrik na. Kita aja dalam pengaji. Ika serkong pelet tuh, meruntun itu tawa amu. Pecuri mo Salma. Maka nanti ditemu magaga, ditemu buruk kebutunu. Iya, dito na buru ka butok ko tapi dilula si kay kulo anto galo si pakmu. Dilula ka dia aja sampai kumile ka. Pecurimu. Magiro. Ito naga masalah ro. Mura ni ro. Sila lagi tu tak tahu ko ye de. Tapi ko capu masalah. Capu to itu pelengnya de. Dia dah menonton. Kenapa dek?